Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga bangsami, mga uripnullah, na imanto na itatarustan waging kuto wag itano ka pamagusaya si kumanda tare akapipita makapantag si ko mga adkarus sabahi wal masa, mga tadem-tadem at pumatian si ko kapita-pita nagusi ko kagabi-gabi. Yung kaiyap kilay tano na giipteroon na ayatul kursi. Giya ipteroon a ayatul kursi. Ikadwa gato sa gulimapulo agulima si ko suratul Baqarah. Yung kaya ayatul kursi mga uripnullah natanto ini mala aaya si isa Quran. In isa Nabi sallallahu alaihi wasallam si Ubay bin Ka'ab wanto na impinakamala aaya si isa Quran na yapitero iyan naging kaya ayatul kursi. Yung kaya ayatul kursi nagi pinakamala aaya si isa mananina Quran. Yung kaya ayatul kursi mga uripnullah na igirabiyati ini uripnullah si ko kapita-pita na masyap siya penwallah sekalian puun ko kapumakabina sa mga jin o sa mga syaitan. Igirap man abiyati iyan si ko kagabi-gabi na siya pampamanwallah agyang kutua urip niyan pun saging kutua mga syaitan nagusaging kutua mga jin. Giyi ikala isa akala ibali kala akai importante akapembeti saging kaya ayatul kursi. Giyang kaip na ayatul kursi mga uripnullah na Peter ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam sadun sa tawa pembetian niya man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhuli al-jannati illa al-maut aw kama qala alaihi salatu wassalam. Pamana Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumaanan niyan asad sa tawa pembetian niya naging kaya ayatul kursi. Sad sa tawa pembetian niya naging kaya ayatul kursi si ku uman makapasad sembayang ko sambayang ang mga paliugat. Mana gitu sa mga sambayang paliugat. Fajr, Dhuhr, Asr, aguso Maghrib, aguso Isya. Nasad sa tawa pembetian niyan aging kaya ayatul kursi si ku uman mapasad aging kan na mga waktu na din na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amaka aarnon ko kapagasulian ko surga inunta na so kapatay. Paman na aya din yun kapagasul ko surga nakagida pa namatay aging kutwatawa pembetian niya naging kay ayatul kursi. So sa manuto na miyakat diyo ko padnai si ko muslim ayamanan yan na mapi adin diun wallah subhanahu wa ta'ala upama kapembetian niyan si ko uman din makasimbuyang sa faradu na ayaman na ulalag na ititilaga dun wallah apakasulci ko surga ayabu din yung apakasulci ko surga na kagi ayaman niyan ada panamatay awiya ko saging kay dunya na ayat ni kapatay niyan na miyada aging ko to alang sa ayaman na nakapakasulyan si ko surga sabab saging ko to kapembetian niyan lalayon saging kay ayatul kursi. Naging kaya ayatul kursi mga uripnullah na kinanglan at kabatitan si kuya manan yan na kapita-pita na si ko gagabi-gabi kaanta no masyap siya pentan wallah pun kuya manan yan na kapamakabinas sa mga jin na gusto kuya manan yan na mga jin o gusto mga syaitan. Nakataya so kabatiaon na pamamakin na ganito no maging katuya manan yan na kabatiya sa aging kaya ayatul kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Di pengabatian sa Arabic nakata pronunciation yan sa English nakapakai amanan yan na aniyang petunduga liyo pamasaging otak abati at tanoron na kapakai pama penundug niyan ugaid na patutod ni si iko amanan yan na Muslim makaswamati yan saging kaya kabati abas Arab sa pamana peso Quran na dinya nga tawan na tantud na mapasanggo Muslim mala sumaria si isa alungan na mauri si iko kubur na si iko alungan na mauri amay kaamanan yan na apyas so Quran na dinya kabatiya kinanglan na makapaganad so amanan yan na makapangadi di mata umati saging kaya Quran anyan mas waswabati sa Quran pamaka didnauras ka na apya ki ebom yagagang kamati na so amanan yan na Quran wallah subhanahu wa ta'ala tantud na mapasang mala sumaria si isa hadapan ko Allah amay kaamanan niya na di nga kabatiya sa Quran mala sumaria kagiyang barang-barang limu inibigay ka Allah mga ging kini bago ging mga technology na dangad nusara si iko amanan niya na ando manay kapakasabot ka matiya sa ging kay Quran wallah na mat ana dundo niya sa tao amay kaamanan yan nakataling mo masisalungan amori da ka kasoy da ka kasoy sa ging dunya na isun wallah aging ko to amanan yan ay tama na kaya paganadan yan si iko kitab wallah si iko Quran wallah nakataya so abati ang si iko amanan yan na ini nakalnon si iko amanan na English yan Tagalog yan ug yun na di pinipakati ko mga ripon wallah kamataan so Quran na kinanglan na mapagana daging ko to kabatian ging kaya ayatul kursi na napad sa maanan yan magantano sa mapunto ka maana tigin manuto Peter wallah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum so Allah idin atitu simban inuntas kanyan al hayyul qayyum as kanyan na wiyawiyag ang mamamayan degan ay manan yan na so Allah subhanahu wa ta'ala na tarutop so kawiyawiyagyan aguskan yan amanan yan na mamamayan degan si iko ginawa niyan skanyan skanyan subhanahu wa ta'ala periski mamamayan degan ko ginawa niyan agus iko sa lakaw pamana periski niya sa lakaw ron ipamagay niya sa lakaw ron so ay amanan yan na gito sa mga kaadniyan ipamagay niya kaya nagyang ko to mga limo mga kinanglaniran giran kasabapan sa giran kapakapamayan diksi ko kawiyawiyag dito so Allah subhanahu wa ta'ala ipamagay niya pamaging ko to mga riski mga limo si iko urip niyan aging ko to mga riski mga panganangkan nganinsan nagito di kasabapan sa di kapakapamayan uripan sa kawiyawiyag yan si iko kaaman na dunia nasu Allah subhanahu wa ta'ala nas kanya na hayyul qayyum tarutop so wiyawiyag mamamayan degan tarutop pagyan kutuay amanan yan na kawiyawiyag wallah subhanahu wa ta'ala amanan na naging kaiduti man nakatur ingaran wallah subhanahu wa ta'ala na yarji'u sifata kullah ay amanan yan mauumpungon sa mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala nawm
So Allah subhanahu wa ta'ala na diskanyan perautan na turatud. Diskanyan turatud na dipenturugan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Rakiyan so mapapadalam ko mga langit na gusi ko lupa. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidni. Nada makapinapaat na makapinapaat si iku Allah. Inunta na midin su Allah. Mana da makapinapaat si iku Allah makapungupan inunta o idinan yan. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Katawan wallah so nganin namin ni miyanggal bakiran amyauna. Naguso kurian kubetadiran. Lang nang katawan wallah. Yung kaya mga kaadnian, nakataon na sa miyang galbag utaw kumiyona. May pus amya papasadiran, nagukataon wala sa mapunggulaw layran si iku kurian amasa. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya. Nada makasasasab ko ilmu Allah. Mananina swalla na so ilmu yan na masasasabin. Mararangkum yan, masisirkulo niyan so lang ilmu, lang kaadniyan. Nada manan na maka sasasab si iku da masasasab mga kaad na may tubo siya si iku ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Inun tabuso nganin kabaya Allah subhanahu wa ta'ala at maganya sa ilmu. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Maulad suya na kursi Allah, mabelang sa kursi Allah. Saya mana na kaya kiumbuan yan, mabelang adi sa mga langit na gusto na lupa. Wala yauduhu hifduhuma wa huwa al-aliyyul azim. Na kanabong karag ni swalla. Kanabong kapapunod ni swalla ko kasi siyapan yan kung mga langit na gusto ko lupa. Yung kaya kasi siapa wallah si ko mga langit o si ko lupa na gusto mapapadalmon. Na kanabong karag ng swalla. Kanabong kapapundan swalla subhanahu wa ta'ala. Da margun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So kapriski niya sa aking kaya mapapadalang ko langit. Kapag pala niya, da margun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-aliyyul azim. So wallay pinakamapuro. So wallay mapuro amala. Ay manan niya na so wallah na aliyun bidatihi. So wallah na mapuro. Sa manan niya nagito so kapangimpuruan niya si iku kapuruan o arsyan. Ulul qudrati. Ulul qahra. Amanan yan na mapuro aging kuto amanan yan. So mangumbog yung kuto. Gaganiyan na aging kuto ka amanan yan na bagriyan. Mga ripnullah na gina ni mapunto ka ni maalas aging kaya amanan na. Kaya tadi tanurun sa basa tano aging kaya amanan yan na katuro Allah subhanahu wa ta'ala ayatul kursi. Patut sa kapabatiaon o Muslim si iku kapita-pita na si iku kagabi-gabi tanto amal ibalas kapkasyap sa topon ko yung na mga rarata nagu batiam na iyo Muslim si iku man makapasad sa sumbayang para maamanan niya na masigurado ay ni kapatay utaw na ad na bubulus yan na mapia agito sa kapakasulya si iku surga. Pangninta ko ala kaya ko ang tanong sa ndauan naging kaya punto ka video tanong rilaan tanong wallah ubed na kapkaribat tanong man ubed na amana ito siya di matero ang mga pipiya ilmu na YouTube ko Allah subhanahu wa ta'ala wa hada wa sallallahu ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itataros tano aging kuto kapumatian tano saging kuto pumatian mga azkarus sabah wal masa. So pumatian mga tadem-tadem pumatian ko kapita-pita nagusi ko kagabi-gabi. Yung kaya suratul ikhlas hira kapita-pita ng butian na isa makatalo. Butian sa makatalo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hingga ia suratul falaq nambati ang isa makatlo hingga ia surah al-falaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ginggait mana suratul Nas nambati ang panaisa makatelo ira kapita-pita ira kagabi-gabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Pada pematian mga urip ni Allah sa isa yang kaya kapita-pita na kagabi-gabi ging kaya kilay tano sa ging kaya video tano ging kaya pamana kapambati saya na diikut to muslim siku kap mga pumakabinasa ay pamo mga syaitan mga jin o sa mga pedian ging kaya kuan tigin man na iya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده
وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Giskan yan. Nagtabiti tanong na, giskan yan. Paman na igira kapitaan ka, naging betian ka. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Mana niya na kapitaan kami, nagu mapipirma minti din mabubuloy asu kadatu ana arku Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah nasulangwan ubantugan panalamat nasi iku Allah arku Allah. La ilaha illallah la atitu wasim aninuntas wallah wahdahu la syarika la sekanian bu adid nasakut tu iyan lahul mulk rakian suqadatu sudikan gira-gira aku langwanu syai ikatan dengan aku dunia nagu semua papadalmun semua di manggulaula langun tu kap arwallah walahul hamd rakian sulangwanu bantugan wa huwa ala kulli syai'in qadir sekanian Allah na sulangwanu syai na gausian kegeganian sulangwanu syai. Rabbi as'aluka kadnang ko na pemangnin akan nerka khaira ma fi hadzal yawm sumapia mapapadal mamapia saging ka iya gawi iman to khaira ma ba'dahu lagu sumapia ko uriya naging ka iya gawi wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm pelindung aku ya Allah puun siku nganin amapapadalam amarata saging kaimanan yan na kadundo wa syarri ma ba'da agusso marata siku uri naging kaimanan nagawi. Rabbi a'udzu bika minal kasal ya Allah na pelindung aku puun ku kabubuklo ginguto pa ma kabukal giraman to akipit angka na pelindungan naging na kabubuklo kay gira man to amya sugat so tawa bukal nada kepasadian saging ko to mababas alungan yan asigidun gitu pelindungan to muslim wasuil kibar ya Allah na pelindungan ko kapan puun ku karat o kaluks man naging ya kaluks na pelindungan naging kaya ay marat akaluks naging kutup mama mielukus sutaw na mini prekor miamungaw o di na nganinsan marat akaluks mga sakit o kaluluks sabab sa mo to kapkad ino sa bagad na kapkad ino sa tanud pada na mo mga rarat akaluks na lindungan na nanu nabi ini pamang durok tanu nabi pelindungan tanu si kuman mapita na usi kuman magabi. Rabbi a'udzu bika min adzabi finnar ya Allah na pelindungan ko ka puun ko ananina siksa ko apoy ko neraka jahannam nagu susiksa ama papadalam si ikuk kubur. Ginan ngaya iya kuan betian asbahna na sini pamasi iku uman si iku kapipita oto pama asbahna oto ingi asbahna na kapitaan kami betian na mangrib nullah igirap man na kagabi ibarat yan na makasubay nga asa-asar na ayap man na pumati na nga so adhkarul masa nakatayap man so isim ikon ginga iya gugurisan tano na nagi iya gugurisan tano na ay isim ikon ang beti ang nakagiram ya gabi na aging ka iya kili tano siya kategi ginga iya amsayna mana amsayna wa amsal mulku lillah kato papsim in kato gingo to asbahna aku amsayna tes kanyan giya na igira pipita asbahna kapitaan kami igira kagabi lagi yung betian ka ginga iya amsayna ay mana na pakapsim in ka ginga iya dua amsayna wa amsal mulku lillah ay mana niya na kagabi ang kami
Nagu miyabaloy kaya gabiyan miyabaloy as man na mapipirma mitin na suka dato na siya to ko wala. Gina ni pakapsamiin. Pada pa napakapsamiin. Gira kuan pagalin na kaon. Na kilay niyo ang gurisan tano. Na siminom niya. Man naging kaya Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm. Gaya paman lagi. Tes kan yan. Sedin kauto. Ang yurisan tano. Milay niyo na para na si ko kapita-pita. Naya isim ikaw naging kaya kili tano sa buba. Yurisan tano paman. Tiniburo ng tano sa mariga. Giya. Isim ika saging ko to paganya biti ang to Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm. Ay isim ikaw naging kaipamaa Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla. Kauto. Ya Allah na pangninakan raka aging ko to mapya mapapadalam saging ka iya sulda kagagawi. Wa khaira ma ba'daha na gusto mapya ko uri naging kay kagagawi. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhihi al-layla wa syarri ma ba'daha. Ya Allah na pelindung ako ka puun saging ko to marat mapapadalam saging kay kagagawi sigud gusto uri naging kaya kagagawi. Nagiya pumatian si iku kapita-pita nagusi iku kagabi-gabi. Kung nintano si iku wala paman na pakanggirak tano aguna aging andi dataraya kapangad itanuron. Kapadsa paman napadsa pakawiyat si iku tao. Nagyan ko to kap kekenalan yan saging ko to simba adinya diinggal bakan. Paman naging ko to ataw di niya ninggal bagan naging ko to agal bagan nakataw niya subalas yan kataw niya sumaanan niya na napadutusap man napakawiyat saging ko to uri pinwala. So masutaw din niya sasabot no anton ay mga maanagi ay pumatian niyan anton ay mga guna niyan na lagi dudi yung tanto katataguan sa babaya na ro ayap kulo ganun na kikirong sa paman na di niyan turdo nagyan ko to galbakena shay. Nagiya Gisa hadap tano sa man dito no di kapangadi pumatian tano aging kaya mga adkarus saba pumatian ko kapita-pita nagusi ko kagabi-gabi nagurak sumaanan niyan nagusuma papadala mo na balas pagni tano sa iku Allah kesabutan tano pagandudungur kano so salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Padpan sa pematian si iku uman mapita nagu si iku uman magabi si iku pamana si iku kasimbayang iron sa subuh na oras nuto kapamatia si iku ay manan yan adkarus sabah. Lagi din mambu gira mi kasimbayang ka sa sambayang asar na oras din mambu to kapamatia sa pembetian si iku kagabi-gabi uta pematian ko adkarul masa na giyan ka kilay tano magusayin tano iman to na giya pembetuan niran bituan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sayyidul istighfar mana pangulo datu uluan o kapamang ni sarila uluan o pumatian ipumang ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padami aloy saging padami aloy pamana balas aging kapambati saging sayyidul istighfar king epkilay tano na sadin pamasa taw mi aloy sang uto hadith sadin sa taw kapantagan na kapatay si iku kapita-pita pamana mi batia ini taw si iku kapita-pita na pangingin benar niya naging mapapadala mamaan na saging kuan hadith batian na man qalaha
muwaqqinan biha hina yamsi famata min lailatihi dakhalal jannah. Mana situ ko kakebiru nambu anggota pamana saja tawa tigu nabi ya batti an yanuttu teruk ni na ya nana kapanta gana kapatai nana pekasul si iku surga lagi di mambu gira amia gebi nabi ti aka ini nah kapanta gana kapatai si iku kagebi-gebi pekasul juga si iku surga auto subhanallah Allahu akbar ya kala la ibala saging ka iya kapumbati asaging ka iya sayyidul istighfar nana kate apa ti antano masuk aging utua kapumbati on Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'adika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ayam an ini nana ya Allah skai kadnanami da atitu simban inun taskah ya Allah ina dinakungka nasakan naurip naka usakan nama papadalan si iku diendi kapasadan ka kapasadan si irka nagusu diendi si iku nganin ayam anania na tamana kegagakurun itu suka pasadan si iku kiadna wallah si iku adam nana ini berkaitan wa kapasadan simba entanus walla kilala entanus walla may kami misimbu entanus saging ke dunia so kiadna wallah si iku adam nana pia kagemau wallah sulang wano bawat anu adam si saging utaliku du adam na ini si wallah angutu mga murid tau adam alastu bi rabbikum badisang natig wallah sukad na niyo na langon tanu gumini raw langon murid tau adam na gumini raw sa wais kay kad na nami nagito sutik tanu fitra apa man nasu urip nu wallah na igida inim buwata na sabut niyan sa sabut nu ginawa niyan na adna miyadnun adna kadna niyan rabbul alamin sekalian Allah subhanahu wa ta'ala gitu pamana matatagutan no sang uto kapasadan ungkadian di wallah subhanahu wa ta'ala ini pesat tanuk wallah simban tanus wallah si kutaman na kegatan a'udzu bika min syarri ma sana'at ya Allah na pelindung akurka puun kung mga rarata ami ang galibakakan Abu ulaka bini'matika alay ya Allah na kumpabliangku rakka sumanga limu ay nibigay karakan pamana sulimu ay nibigay kau Allah na din na bangaro o pamana kapasang kapi kumpablian ka saging ka pembeti ang saging ka iya sayyidul istighfar pikumpablian ka asulangan ulimu ay nibigay kau Allah nalang nutupuun ko Allah da bangon kapasang wa abu bi dhanbi ya Allah nakumpablian ko pan amat anam ya dosa aku faghfir li ya Allah narila iyakong ka
fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mata ana dinna berilah si iku mga dosa inun tanas ka ya Allah. Kau tu. Ya Allah, sekay kadnang ko, daat ito simbaan inuntas ka ya Allah, aska na ina din akong ka. Sa kanawrip na ka, usa ka na mapapadalam si iku kapasadan ka, diyan di ka, ito suka penggal bekang ka si iku mga simba, ay nipasad ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si iku tamanatig ka akaga kanon ya Allah. Pelindung akor ka ya Allah pun kung mga rarat amiyang galbakakan. Kung pabliyan ko. Terima na kan. Asulang wanulimu karak niya Allah narkaw to ya Allah. Kung pabliyan ko ya Allah amya dosa ko. Narila iya kong kakamataan ada aprila ko mga dosa inuntas ka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Naginan imaan na aging kaiyamanan niya na Sayyidul Istighfar. Napabati ang tanong yung mga urip na Allah si ko mapita-pita na si ko kagabi-gabi. Naguapian to na oras. Kanaba pamana, kanaba mapapanto araw umbuk bati si ko kapita-pita na si ko kagabi-gabi. Api anda ka matatago na pembati ang kanya giram ya dosa ka pamang ni kasarila si ko wala nagi pembati ang ka. Pagnintan si ko wala na siya buta noron. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Mga urip no Allah, tataros tanong pamansuditan di kapamatia saging kaiya mga adkar sabahi wal masa. Mga tadan-tadan si iku kapita-pita nagusi iku kagabi-gabi. Ingap kilitan no, batian tanong. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Kawan, dia tiatan na makapat ay mabatiya. Siku kapita-pita nagumakapat mabatiya siku igira kagabi. Ebed no to pagalin nun na naigiram ya gabi naging kaya asbah to na ay simbi kasi na amsayto pamana Allahumma inni amsaytu ushihiduka wa ushihidu hamalat arshik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa ant wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Kauto gi pamana ay isimbisya na amsayto ay mana na kaya gabi na ko. Anto na imaanay ni ging kaya pembatian miya alitan wa hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutul sa hadith na sa tawa matru yan na isa makapat mabati na isa makapat si ko kapita-pita o si ko gabi-gabi na ayam mabuing balasun wallah na a'takahu Allahu minan nar pamana pagkamaradi ka wallah sutaw ang batian niya na si ko neraka jahannam kapa kamaradi ka si ko neraka jahannam sutawa kebatian niya sa makapat ayam anay ni mga bangsa mi pemanantano sama puntok na tigin man to Allahumma ya Allah na matanasakan na kaya pitaan ako pakipsaksian kurka nagupayipsaksian ko kung mga kiyawid ku arsh mga malaikat na mawid ku arsh na gusto ka din mga malaika gusto ka din o
mga kaadin ka. Amataan asaka ya Allah na din na titu simba na inuntanas ka. Manapiyaki saksian ka ko Allah na gusto mga kadindin mga malaika kadindin kadin wallah amataan bisa piyaki saksian ka ko Allah amataan adin na titu simba na inunta saka ya Allah. Wahdaka la syarika lak askabuy sisa ada sa kuto yan. Bumataan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ori panaka nagu sugu ka kau tu sumana. Ya Allah namata na sa nakipitaan ako paipsaksian ko ka naguso paipsaksian ko mga malaikat amawid ko arsh naguso mga kaden din mga malaikat naguso kaden din mga kaadin ka amat anas ka ya Allah nada titu simba na inong tanas ka isa-isa ka adin na sa kuto ka mata na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ori panaka nagu sugu ka. Hina ni kapunto kama naging kutua betian. Mialitan to Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawa mabat ini sa makapat na pagkamaradikan Allah subhanahu wa ta'ala pun ko kanarakaan neraka jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembetian si ku uman mapita naging kaiya kilaitano اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Pembetian na isiku kapita-pita ging ka iya azkar zikr igirap man miyagabi naging ka iya asbahabi na ay simbikon naging ka iya amsabi barat naging am yagabi natika Allahumma ma amsabi kau tu amsabi isim bian kaging ya asbahabi isim bi kau naging ya amsabi ayam mana ini na ya Allah na kiapitaan aku si kulimu pamana ngutalimu akapitaan ka udi naging utalimu ukah si kupid ku mga kaan ka naging utalimu kung kong kapitaan na mingka wahdak na pundra kau tu ay manan yan na ya Allah na su kapita irakan su mga limu karakan lagi du sirang nagus iku salakaw pad ku mga kaan ka na faminka wahdak narakau tu ya Allah askabu ada sakuto aka falakal hamd rakka sulangwan o bantugan walakas syukur nagurakka sulangwan o panalamat ayamanan yan na saging ko tu akapita irka na pianalamatan ka wallah pikum pablian ka sulangwan ulimu ini kalim mapaparuling ka nagusulimu mapaparuli o kaadnu wallah pad ku mga kaadnu wallah napikum pablian ka nagupisaksian ka arkot wallah puno to si iku wallah skanyang buhay sa ada sakot to ayan kaya subantugan naguso panalamat gitu maanaging kanan adkar abiyatan ging kaya adkar na may sayni mabatya si iku kapita-pita magay sa mambus iku kagabi-gabi aya balas yan ami aloy unabi sallallahu alaihi wasallam naging kutuwa Peter unabi sallallahu alaihi wasallam asad sa mabati ene sa magay sa si iku kapita iron na aya balas yan na sabnara ini tunay niyan agyang kuto panalamat yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kuto mababasa
alungan as sugod saging kutwa urip no Allah. Sadman busa taubat niya na si ko kagabi-gabi. Sab nara init tunay niyan so panalamat yan si ko Allah kulangan ulimu amya parulin yan mapaparulin yan saging kutwa mabubasa gawi. Gina. Anan yan padabala saging kaya azkar biyatan. Assalamualaikum.